Ampiu lau alo kivile pelo nongo aye kakumtsi. Alo kivishi ampiu mlalo. Pazlo alo kivile besi irilo. Ampiu ye alhoke bi kile mu kumsma kevilo. Pana nilhoke ena new ye pauke. New ye pau timi ena pau berry logical ke. Achneki karolo shikim tekiu besi ilolo. Diba bokta bolo shekekyu besi ulo. Shikim tekiu be batslo ena ba shekelo. Ampiu ye aloke. Pa kikim ye lokta kutoloke. Eno pa bukukulu ye alhokupuju achinani. Nonoku alhoje kupuzakha chengena. Aloye kiu to ya alokena leshile kiho no ye be bazanye. Eno kukhla no ye pa kivirili. Agola kuto mlam che irbe panye. Pa kikim ye lokta kutoloke. Ere ship la puju apipilho nono pulani na pulani. Eno papu kukuluye aloku puju la achenanye pike. Nono ina papu kümlla chenyi. Pakizla irim tave chenyi. Nina kum tave chenyi. Nina kukum tave chenyi. Nina kuti chemo. Dawana ningo kakmak tom vezve chenye tono. Nina pulu chikil ho ye. Kilemu pakaka pakum toka haviki doshipe pamo. Paya ado la kilemu okhepe pamo. Ki moni maye nyuna pakhe chenye. Esina nina pam lani loga kulo. Ayerla kakumsa ayerla vepukum tsukucho pekhenye. Kashina Satoshin the Goa Kuye, and he pompe, you know, closure Kuye. Kukhana Alhou Banye. Alhou Singer no Alhoye Olano Kum Quamoy. A game no omlo o Aki view of Le Quanke. And no Shishupura in a Shishupuranke, corn in a new Aki view best the pats vacana. Payako Shulhoge, Payapa Aki view best the Otsneye. Akazlala. Nine meviku vechuna nikapula mikavechenye. Aizel hobdik telepila kuna. Israel ampiu olokyu ye ishipianye. Msakevilo. Ino okhal nanye. Ino ajikuri okulvai no ye iuke. Nyung ye pauke pi kuchestim simshipitanye. Ko no na az kuto katasuni keno. Ino olo ananye. O shilukasa pelo kuzpovel be monanye. Kuro no na amikata suni keno opitik monani. Agijikasa pejukyu ozle irikela dina orzape monani. Kurengu ampiu nishipani nya ampiu olhoke. Israel ho akimteu ohakulul hoke. Niye okakipenye ke Egypt pevenani. Niye Sudan ngo SBAPB pevenani. Niyo okhe halunike ashaya kum sepevenani. Kurengu no ye irengu no akurupuke. Eno ino okimekehu agikyu otske. Msakevilo niye olo anke. Kupula mina alhosho pukbemlana akupula mekeveche kyuye az katakelana am katakelana. Alhokizla mtoto iputom lavecheye. Aku usul hoye paye pukukuluke. Nono amika taholo non azka taholo. Alhoni tianye ikemu pana orenguno putots nepi alhotzani hinishkum totsanye. Omokono kiu to mishisharep namu. Alho sasno kokas laki shilvelo dishne paye. Omoko pekim tilvenanye. Nyungite Lent season langwanye. Nyunguye Baptist yem poke nyunguye. Atzala laki kila kihiri papekyu shemo igemu. Atzala hobdi February khlohutna Catholic mkoye fasting prayer shipsna. Alovile ikipni khasbe akirin shikyu tusholana nyungu isna in kulkeb dolo ilogulankiyo. Lent season hipola. Good Friday tomoki kutola. Kapulame ayak hala khaki me koya alovile ideshlo akh pasil hepusna alhou ina tomlavekyo aki okizla srangi ikipni khslo ebena. Jisna tiven khishle tuinki kuprelo nya akilo. Nire araki qishiri alhou no table. Apem sasna ksaje chinkulo irilik to ni kutope wanke.
o khenya kuto kutogzi sharep ne tipola kum subkukilo no na amika thaglo no na azka thaglo tipola kum subkutskilo ikim alo shor rubkutslo alo akhushulo ku ye bukukulkena ba shor rubkutslo ena isna nyingu koilo kyushinye alo zapes no gla sgnya kyu alevecho no ku vecho no opzal kip shankena agma kivla kite mtsamye omloku to busna alo za tipo absorb tipo ikilzlo ena kumhallo nyinga koshira kin shinshakyu alhou habta kupu judo ne kimyetske no na amizlana ipekasitsike no na aziplo katalpieke no ne khne khvetsna ina kiute kutogz shtomla na repinamo no ne kimyetsna hektole isasiritsike nyoshkimtanye nyomlani ranke ikakam sukulom jupkupekilo kim iplo ola jupkulpelo o cross jupkulpelo ena hikuhakyu irangno kamakyushil ena nyung khana oplo no kohol bielo binyo akoshiri akabula ke pore in kusu khavetsni akoshagirishni ambyujso oshkimte Inaqhe shodo kivino no pesni punatske ambyujso oshkimtanye nyung hokizli ganye ambyujso nyimo kona kiuto mishishare pinamo no pekim tivetsne bge no ya ka kyul hoke no ya kushul hoke no bukakul hoke no ye kiliveche moke ambujso no ye kiliveche moe nina okisli ritiche moe nina ovle kutiche moe nina opitiche moke tonno no ya loke ni kumso ni rilipto tslo no ni gang no kum tshiva tsake ambujso no ya loke Nina hini kwa ki o kapesna no agushu alo no kapi khanke Nina hini kwa ki ye alhou ningo o shopu kbepe anye ningo ye o shopu kbepe anye kimichile ampio no he kills low pyo kenjanye isna ampio agbula gemi sapenya gemi ksia gemi agbula gemi kumtsu o lo kucho svanye ningo ye ampio so o jashni ko lo gange Opempihi operanke, ampio oshkimtino, ningu itulzlo, ningu putzlo, alevechino kyo, kuchwes vechino kyo, alhosa vechino kena, no ni putzatzlo, arma kivla kishipusna osachilona kumhalpilo, isna, ampio oplo luna hutu, akuko hutu ene kashikalmo kektolo, ongorano ningu kumtsusho atspenke, jesijelan inikwani. Amen. Nhưng cứ khăn à nhà kia Akhe kia nal hot zo kini Akhe kia nal hot zo kini jesno kumsi lovets 262 shikim tini walap tongoni
akirin laki kibelveni. Ashepe tukikesra kimiko show akirin betsin shani. Ajiku pekilo shikim ti like rotspenge kinjani. Ke abovi simi dimapo baptist akukoholo nerani. Ke abovi simi dimapo baptist akukoholo nerani and paye ite Mount Visala khasibiani. Painpu meribeni audio ningolo irmlava liye au station lamlaki vihu rengono irmlava ke mu liri in kusul lijer kusuri in kusuvetsni meribeni audio kohima Lota Baptist Church na tukres shepesrani ana liri Mount Visala khasbiani Hutoni Aye Litsami Baptist Church na tukre shepesrani Ishi paye irmlavam ta kutono nyung kapasel kyushini Corinthian atro Akhe do chirikini ajo chirikin la pisini Kurangu apempi ye laki puz apewo kutomo ke eno apewo jeli kutomo shi anamu apempi laki ke Tishi aye nong gumtsa Kristo pimpi ke eno milaki kino tipo pewo koke Akuko la Tokreshi pesrla kyulo aloki vishino sasulani Alhou sumsakim chipshire shikim ti ala khoknes penyo kinjani ning kumsa kumslaki shine nakirin shivetsni Akighini sukumsa pe otsani ampujis nono hi tim losikyu ye kutoy akoppu kelai oshkim tiani Nono inahawa botolna akapuri kivil hosum latsbuzna dimlaki ye pal king of nepa ye by tilimi shiveneni and akapul khla mikyu shiveneni and a pakapul khukum topana Akheu kutamilau kumhats klel naning kyo dono no akuko laki lositske akuko laki la ambujis so kim pemishipuzna khana ojgushul kepu do kivi kumhatske onoshkim tani apikshu abovik khpe okis la srtsani and a pani pu meribeni audio ambujis so khana ampio ojgushul pelo akuko laki la sula kilo ampio pukapsana kmaki and pen and panaki bolem kopelo ochnik evil pelo Kiks laki shulaki ye, aku go le irine kiksum laki shulani. Aku go laki ye, kiks membership ayu kirlana pau space creation person kums osas congregation masaki binu aku go laki mlachenge kim kona ki baby kono ko her movekena aku go tipam ko venyen ojkuvushim lavenge membership laki shi person membership heli ko rai ni wala sisula kyuye ni wala kohol ni irlange pagabutsa na aku ko ivul belo ampi ju seti parolo na aku ko ho kwaya basuku ni na pepi ma achengele tipo okum sila ampio panangu corporation sul belo tipo wala na ampi ju panangu personal service panangu ado aju member laki kepen iteye ishine hutupusna sim baptist akopurna bazaru member epi khonya kilo pado paju akugo tsingi polo kilem shoni pekilo kilem pichi pekilo ekemo palut pau time akwaholo pau asala ena akugo kupuko nishitsul pelo bini kirini betsanya tipagolo na ampio no naza tsiuke jirsajela ami kucho shil pelo akimla kivi pana shilke pushakilo kelem kucho mona mlai talpenge nikirini betsanya alo kivi shi ampio no nikuko hola alo kutulo timi ala sirtsana nibulo nikuko auklish ko holpeke ampio oshkim tanye apambil ki ampio so ilki Geswe gülki shpemo niu ikemu ashaung kum tsepek khana orang no khulpenge nikrin betsani sina ino abovi and a meribeni khpya okis la sirtsire alokivshi nikola sislani thank you Lord ambio oshkimti kumratz khana yungno fellowship shiwonya kilo kumratz benge jisijelan inikwani amen Aloshe. Akikelo no ni plosukzu apo aloshi kimtani apo alonishi adaglagi takamtsi akiviu besnare ni ngolok matsi gono dingunalo ni take kubulum kijena
Ishe akula kikitsala Tüghakhani ke busnare yere bulak mlabu saja kudo mo anamo itake akula kikitsala ke bus shikimtiki alotinge busnare ajine ke pusi logel bagla gamtsla ma ke shilbeni agini shere new senior pastor wala kutnare mlaita ke mi no itake isnas do hibolo iblenare alaka kipeu sitsbeni ya akbola sitski hoto ina alaki vishere kilvetsani O ampeu o ikemokyu kikmeye kunga kutolo o pukuluya atzi kutolo ikuto ani amikuchoye Alhou nagoto ko toike o grakataya azri kuto toike o ampeu nono timi ena tagashi khaloi o Alhou o ikemokyu kikmeye kisha agrupu kela timi jelino o chishubo kholo ijaloi O kilo kupukno shi Akeulo pananguno agulushi no olo kipu rokilono shopeno panoko pieke ku rengu akhz bukiye olona ani o kuvu lono ninguno akvu itule ena kupre pisivetsni simi baptiza kukuho burna bazar Tüghakhani Kukuho Atala Suphuqhi Mkupungo Katholikine na Mkubdi Ado Inaqhe Ado Aichiri Inaqhe Atsebiu Ino Pika ke Shohe Akheu Kukupu Totimi Alakhü kipeu Inoli Huqheli Zalipu Chishi Kukusü kümlla Inoli Twinkle Kiba Akheu Totimi Kini Akümllagho kighini Inoli Goshevi vi yapto Akimichile Tüghakhani Kiphiki middle colony Akighini do Reven Tohovi Sema Akheu Apungu Bible kiphi Dr. Livino Achumi BD Alhou Atsepiu Kishakha kighini Ino Ahoto Aye Akümllagho khakzul vebeni ke Akighini mukop adotsani Akighini na şirketi. Paroles
Chishi ge Akimllagho zagyu di ba Pacific ni kimo hibo Pacific to new music director Ino Hito pena Akimchitsbenge shikimtani. Inipu eber ampe biti nipu eber anpe biti tolo Akeu shikimti Akümllagho na suksho lajo ani apwaza new colony Akitila no alono ikhalutsike shikimti Akümllagho pes alhomla ani ke tokpo yepto high school sa gari khulu keu jalono suksho kighini lajo ani khedonikini Inalo jimomi ena gibolem kono mission project la Alakhü pesa alhomlani kumtsu amlotsane na kalhola arrangemeni kimekini kupukini lho sheke shikimtiki otsukizike ayre hipola nononi kimetski samlai ikimo kuto mononi kumatski gola ni pampi hipo tomochmuki pimpi besna Akümllagho shows le raki gola tare nono kumatski ajeliktu takto mo besu Kalajo alu titiwati yetintre jeli hegimi jeli kijebesu o kuplem kono omlawa gini ba ku mtsona shikimtetslo nikuko homina aduku shalana bugyu phala ena bugyu kumla beko niena kumsu akwa kirinishi ampeku shairwa bilho achipi yeku kelani tanke nyayerlem yekilem azos femla kemo 너네 큐 아키뷰 아지비게라노 이 창게 정도는 아키뷰 아도 아키뷰 아지뷰 알라니 코메 아코스뱅이 데베스 니른 시자니 디보올로 니 사키페우 나기 볼레미나 헤기메고도 모베스 엄라베큐로 너네 파나기 볼로코 마츠로 파나기 구 김지 합스노 엄라와케노 이 창게 정도는 파나김지 이틀수 에나크 마츠뱅이 데베스 올라 케베자니 그스킨르나 en actilona habeski rondom la vécu en atarapu apunim pe bidikupul pe rondom la vécu timeje libre comme te besos le rani et puis on shikim tetsana et pour pe tapep me nukta kim pelanere aloksolona gevechona pe talana okum la sevje to me pe kol gebshino na comme atsepeni kubutsepeni ya jesu akvijana blak jin kwani amen shit Akimichile Tüghakhani Kiphiki middle colony adoption sani
Abdu, Akighini do Reverend Tohovi Sema Akheu, out the best notes. Akighini akoto amqalaki betalvenke noqogizla tolvani arnimi kamlala nonga vayu ene tari akte success aki ko kono kindo betalvenke tolvani ino takho kinimi ashes lalo kono kaveki rono arnimi kamlala nonga vani Baye katonikinno mukuktumpe ampelaki mlana ngobani akugo no amloki kishepe ebo bes pasani gimu baye asherono snani olo ko ergushmoga gimu abulem ko gaye rebz ashepe bol vespengishkimte ino ta khokini jarab kuri Tono, was particular lekibishni. Kashi bari gubsa shagir lekilano. Asalo arnimi itaris pamasakyu tiboko plazats en hakubsa hatalgeti. Asa hibokolo arnimi eno arnimi successani eno itarit shikbasari amko Katalo ishi akte kasni loga kiko rono hakin shi skebishin ki rono non koje bisige lo kilo hele gos pengi shikimtai armi ino shikato jimo ni koloni jarab kirlo new digon tak hono mlagbom lagi shwigi rono itari patelilo ino khotovi abomi jarab kri pas successulani Arlimi Inoli Easter Aye Chapi New Colony Inoli Huqheli Chishi High School Akighini Mqolo Inoli Huqheli Way Chapi Middle Colony Non the kid lahugdo shi klefes shkimti Lotem phala kihimpi ino hiroka yapto New Colony Tehi church ko irlo am pehi bolono timi boko akte successani Vivi Chishi High School aji kuske ko lakla tishi go Spanish kimtani Nikali Chopi Jorab Kuri Livino Achumi Middle Colony Putoli Chopi High School Alovi Ayemi Middle Colony Hekati High School Avi Kiba High School Newton Achumi High School Tohovi Achumi High School Shikpu Achumi High School Agotoli New Colony Milho Kiho Middle Colony Abuli Chishi High School Lucy Chishi High School
Alhou Zalaki, Nikolo Psni. Alhou Mbelo Jingo, non Golo Akeu Kepto Alhou. Si como Pika uno como. Como no, Alhou no, non Pelos Benshi Kiu, Rolauno, Planiki Islo. Allah shulun ke uno como, Ikemu, as Ginishi, Kenikiu, Mlo Hablo. Kunokobes non Jugutsu, Kolo, Kujaki Batsa Keno. Panoko Kasakevelo, Ikemu, Ambelo Jilo, Kicheki Piushilo. Eno, Kuro, Ambe Keto Iberni Keno. Non, Auji Demokebu, Auji Demokeo, Jugubu, Kutsuko, Etolani. Alusalano, Nzumishe Stipe. Kunoko Jugu, Shipen Yagauno. Noko successful Vagina, Tiboko show, Ayek Piushikilo. Ikimu, thank you, Nanu Peplo. Tisha Aye. Ambe Keuno, irregular Augubuko, Etolani Stipe. Ampiu Alhuno. Non come to clock Matsu. It are apologetic to the law, non get successive and behavioralum lasso when you tangina. Ampiu Alhuno, non sakpe, non come like Vicumsula, Gamasipene. In a sim Baptist of Copra was like your Sharky Vicho. Isha Salam Gubna Kighini, Katankinum, Gudilana, non pes apology, Kula success for Akena, Apu, Anu and Argumentation of Pavizani. Ino, come to Skoshi, Akighini. As Governor Chitoikilho, Sisi Bloxu, Eno, Ampiu. Shaka Shikim to you, Agus Sigimsa, Akrebus Osani. Hiba Yellow, Ampiono, irregular. Non the Kiba Doctor like Gabagena, Ampiono, Tibado, Mula, and Ashokoshibs. Tiba 2 years, oh, Tim Confilo, on the Balani Suri, Jugutsu, and Oranum Lalibi, Ampio no as a scare. Ampio as the hippo law. Okimeche Gimi, Kijahi, on a tell of Tobis Wangena. Ampe Hibol in the Reparu Bessu, Akümllagho Saja, all Chela successives, put out a shallow Abanagam Lawanutani, Ampio Agujis. Am Kokata Sharville, Biological Sharville V. Apological Sharville Vigamo, or Suka Pepe Corunake, Ampio. Alhuna Kasak Hakum doesn't tear, but don't know can it be blow or the intelligence of Kiho, Ampio Akivigis. Om somebody Kikimiana, Ongana Baru Shachips, Kiba Doctor Mlawanangena, Alhuna, Panong Holunguts, Panong Kho, Panong Gibo, Panong Pasak, Bolem Games, Ampio no, to show just Sana. O Kumlam like you said the law, Panong Belonaki. O Kukumacto, Mamel Bentono. I'm Luxa, I'm looking at Panong Kikbolo Puspa Monike. I'm Pionin upon a Gumsibus on a Telasani. New to go to Kiho, I give you just sir. Pulapini ships or Reuno, Mulas Iri and Mlanchadamu. I shall Hibo, I look not have a Kirono, Mlakbil Shivai and Veges sir. They shall have number Kiba the Gutolo and Pilban Okumlam Lavakina. I give you soon on a park, Master Parkbook, Maspinke, or Kanjani. I give you just, sir. Basha's law, I look on a Hana, you. I'm Pio Oplo Shaka here. I'll Honekimeka to the Bazuna. Bugs Lano, Bakakatsu. I'm Pio Pashibizan of Babylon. It is just a terrible, or Talaki, or Japisil Gabushi. Out the Give Atalakivi. I'm Pio Bakalaka Maspinke or Kanjani. As soon as I'm bending a crowd of Zer. I can make him give us on a telesalvagina. I'm Pionachul, sir, Akeu said a Compasvini, just a Gujalanapoli Cardi. Amen. I'm Pio who welcome to the Compasvini. Apungolo Bible kiphi Dr. Livino Achumi BET of the business outside.
Kapala yesis ke alu ki shi putol veni. Inaqhe is pisne shakuye. Achine chirzo ajom kula nam kukini. Achine chirzo ajom kula nam kukini. Aktlata ane rapeo. Gro aron no shishe akimtea ngo ampio no achikiu piki akak tau no akiptia shikimtekiu jine taveni ke no azazel sala kishelvekiu ane kha kiu hu pano ampio lo kitslo pano paukin kujo bes ane kitslo inape puz Israel mi loksa akhineko no hekibide kumtsi tipo show pipe pukulo eno tipakoye ane kutsu show bimi puku vets anike tishi eno timilaki kutopepa kiu pelo ane hasas asaye khalo hapupove pelo ane no panoko khine kumtsu hapusis timigrna mokiu khalo uvenanike alonda kumtsu kumratspeni So aloza azebiu ino Pika ke Shohe Akheu kukupu Totimi ado akiviu pesnere ozani Kumsla walo she Akhulo shikimtani isi zalolari pana nik khipo parizana asho de kivi pa unik matse pagizla che serena pasa suku bushulbeke isna kapelim kijna ampiuchnikla ilo gilva kala kumsla Jesu Kristo ikum kiki kimelo kivi peta pes ksajalane isna alhona nikumtse kama khatspene pisuveki te ishi na ktsnya shakyu achnimi chirisro mku kinlono ashnimi chirisro mku kinlono to pisne shani bible akthonga qawlo tibatla kthani ekema kum kala ya ona pakta kyu khai kyu to pisi di kishmo vene hipo season hipo pinye doye Christom isheli kukusü kümlla na vekete kukusü kümlla şarkılarını bir vekete New Madam Twinkle na length tipo 2 kilo ani length 2 kilo ani eno tipo ye atsalolhobdi Jesu Kristo ayeri hilere pa gehts vena pa na kyushka kale tipo kumsülri Easter Holy Saturday ngo Easter to moke dolo tipo 2 kilo akyu tsalake tipo kumsülri apne de ba po akyu doke ni uno akipin kukyu kumsüslekyu Jesu Kristo Easter la khichle trikyu tipo to moke to le tipo kumsülri apne de ba po akyu doke witness de la no hutu sus the Easter Holy Saturday to tipo ikil jeni hili Easter pankem Holy Saturday to that's a lobdi kashiye 14 February the witness de la no March shirikuto Holy Saturday pa ikil kushane giving Baptist denomination pa ikil jamo tipo yeshi jamo ikem atal hipo ye ona khoto ku rengu atal lobdi doli paulo Jesu Kristo igne shakyu anani khine gonno kishipa khpesa kishla kishena tipo tishvekyu tipo kumsuluri ni khine go gele kumsuluri poakyu to salake ikyu ona khoto sala kyu ishi hipo kik melana shiri ina kutsini shakyu zato pano ikhne kumtsu ikilvetsu mai pano ikhne kumtsu pano imo khokimshi pano imo khokimshi ikilvetsu mai pano imo khokimshi suvetsu tipo kutsine shane tipo la pin shane ina do konishi akirin shvini akivini pio shikim tiki pesogis la khizani non akriba pes nik matsano isna tsala hili ogizla cheril peki oshkimti ina ozkhushi putrono ozapine ampiuno isakchushitsu ishikum totsu ikchimli petatsu
En am più să inachiu că la ticăm să nu icupuți benike nim più să Cristo jalena khinjini khani amen ipe kulukaku Leviticus achnimi chos kum kukin lono ipe kulukaku ki shakalo ning nai thula kyuno kupusukul phiki tabernacle Alhou tim khone ilotili kupushu chekyu tipau mlakhive kyut paitulane ipe kulu shirdoku shirkin en lobdilo Alhou na pikyu lona Alhou na panang lau azatski lona tipau mlakhive kyut tipau itulane tishelo shiri hilihi achine kakula ye tipau mlakhive na kyu lona Alhou mla masakelo tipau Alhou na panang vila pikyu apiki akte lona kyu lona mla masakelo pa mla masakelo mai kyu lona Akümllagho pes pats masakela tipau pana pishika pana pikyu itulane ila koto shining na juncha kyu apiki kupushugul piki ipau ye huli api nanapna alu ye tili ark of the covenant apani Alhou ploshiki bohu nati alu ye tili alu ye achneto palkhine lolje kywa ibna tiri Alhou no atsala pa roshilo chmoe kumu pana roshilo chmo pana ilonshkyo lo kilono egem Alhou no atsala kipolo na ilolna nipkena tilna ilolje kywa ke kyu kala chuhi kta kala chuno achnim kutoma chike achnim kta mkone tili chinechin kumlash kyu ovekulo alu ye achneto ilkhine lolje kywa Leviticus pau kakuye Akümllagho kishimla masakela maye ashnim kono Akümllagho kishipe tamasakela tipau kaku ike pa gtashi pani ike muning na ishu kilo ipe kulu mkupung no shirlaki shirbung no lobdila tili Alhou no Mosesula ana Israel mkola kyugola na pamla masakela maye Akümllagho kyugola timasa tipau kikmela chekyuke ike mu ti tari hili ashine kakula no Chishi kyulo no Alhou no panongla pena pau diskyu ni tulanan ni tulane hi achine kaku dream khoi tim khoye panachine gili atu gishi achine kaku pena tilna hutja pane panachine gili tinya pa kemu ning christem ktomono achine kaku pa ye achine kaku pa ye pilkyus chemwe ku rengu hili aviziki to mani achine nak na shma sa kyu ma ye lokhu akimte mo lokhu Dipako hilani, dipako vet halun kona kushokzi, ikiu dipako ina pa pilkish chemo, ikim ning na Christem loye, Christem kukaye, Christo chinyala ning na akukaye, ning na pulche chiko ning na kwaye peta chiko, dipao hili, itinyaye, achine kakulono, dipao kikme po itulane, achine kakulono dipao itulane, maye disi Christo hili pulche kyu, na kyu pulche ngilam lai ta chikyu dipao la kumtsu. Hili ashine kakulono tipo relationship tipo itulnane achine kakui po ye akoti shi po team pana pa ye akimte Alhou kimte hili ashine mi chirto ku kinlono tipo itulnane nong ya akimte ning Israel mko akimte shmasa ki ku rungu Alhou ye akimte ke pa kyu Akimtelo kutomo pipani ya botulana I achine kaku pikela tipo kutomo piki tunani Alhou ya akimte yawe pa ya akimtelo kyu Alhou mlanya ye Alhou gizle genya ye akimtelo hi pa gizle genya ye pa mlanya ye Israelim kumsina akimte shimasa kyu tokala akimte shimasa kyu tipo ipo la achine kaku le tunani ning na ishi choice ipiguno pisves q tipau text tipau ye day of atonement Lokichile tsala epq tipau tsala la Alhou no akhine khitz q golona akhine runo q golona pam la masakela kishi akhine khitnangela tipau bia q tsala no tipau shiki tulane hilihi
Chiri solo, Ashnemi Chiri solo Pikelo, Kiolona Atalahipo lo Kichile Salolo, Kiolona Chinichin Kumlashmasa, Kiolona Alhugis Leg Masakila, Kiolona Alhumla Masakila tipo Chikheshleshi, Ipekule Paku, tipo Itahit Hilna Chikheshleshi, tipo Yeku Tunani. Jewish religious calendar, Jew calendar, tipo law, Ipaya Akheu, and Akim Tetzala, comes to the law, Jewish calendar, tipo ye lunisolar calendar, Ning Nashi, Gregorian calendar, pay Taku la Kutrike, new calendar, Pano calendar, Panak pay Taku, lunisolar calendar. If you tipo la Akim Te, and Akighini Tala. Atala Hippo Vecho no, I'm Pela what like here, Atalepo ye. Lokishletala, Day of Atonement. Atal Ampelo, what like here, Jabuna, Atalipa Vechono, Alhou no Israeli Mko, Hinekit Shekul Talage. Achinetono, Achinekum Lasheno, Alhulo, Israeli Mko Hinepesona, Tishon, Atalipa Vechono, Achnekit Shekul Talage. Ampelo, what like Atal hipo vechono ovecum ampelo otlaki ovecum pelo atala hipo lona itari ericum pelo tipo pelo atala lokichile tala tomu kekutolo akhni Israel mkona alhugis la akhni kiu shvakelo tipo shikimte akhni khitskiu tipo tala itari atale pala koto shi tula kiu scapegoat kiu Zhoshku anetz tipo Israeli mko khine ane tipo show bibku vena tishna pouveku pa kriye akhne Israeli mko khine pe souveku tipo shiku ning na itulnane atsala hipo ye igono kona Israel mko festival kitaolo allo kivishi chukshot pako chukyu salati pa kumo ikim atsalati pa uye ni kipini na pin vekyo alhogis la pin vekyo tipa ko alhogis tipa ko kumsulore alhogis le rikyo eno akipin kukyu tsala lokishle tsala hipa atu shin na itla kye ipekul shiri lona chirle tulani lakilo no tokulo ipekul shiri lakilo no tokulo tilna Kiolona alhumla masakila, and alhugis like you on masakila, Nani, Napicul, Shiri Chilano, Atala Hippo, Dev Atonement, Tipo Picu, Nina Tulani. Hilihi Lakilono Tokula Alhuna warning. Hili warning semi Theological semi dictionary Jukelo, Rutu Epip, and Ikim, Rutukung warning Tlak Trivekip, if you warning one of Shikilepku. Pana piqûre la noto tingna lo yeshkile piqûre tipo ningne itulnani akimlagho piqûre la perimasa maya akimlagho jele piqûre la piqûre perimasa kila tipo kutona pilo kila itulnani piqûre tipo ko piqûre atala hipo le Day of Atonement Exodus sirlana itulnani igono warning tipa sa piqûre hilihi kimsakim shipu Atala hipo lo alhugis lo allu isheli ti ten tipo alhu kupushikul api kupushikul pika tipo pekulo allu lonkyu ye dilhi ye achinito ilkino lo chekyu tipo le lo kila kumsakim shipu tipo akyu alhu no warning tsikit na ning no Achinemicaku Chiri Lakila Tulkila Tilhi Nadab no Abihu Pagma Aron Napugma Pagmana Alhou na Piku Kiklanak Mono Pano Shiri Alhogizle Lokin Tilia Pala Alhogizle Ilokino Pagma Akakaviku Tipon Netlane Iku Akakavina Saku Alhuno Lana Pamla Masakla tipo Picut Nani. Hili lonju ye. Ashineto Unelki privilege Katammo. Ipuna Terry Kainla
Alhou na kiu zala kipeu na tipa zala na putili uluna pila tipa ulai kina tipa sheki tulane. Azala hipo yewo na koto zala kiu juim ko zala la juim ko na azala hipo ye de fast mom de azala hipo mom azala hipo we pepa tipa ye vetalveche mom de fast pepa tipa ye vetalveche ningna Paul ri apostolomi mkutsin tokulo hipo rili azala hipo rili piku tipa ningna tulane. Ningno chigis gola jukilo Alhou no Moses putsa ki tulane ki golana pam lama sakila zale polo biveki toi Aron napukma achipishi awla chipilano Alhou no azazki golama yapana piki golana pam lama na pana golana mla vekilono tipo Akheu vekyu tipo itulane ikyu hiline Alhou no Aron Moses vle pena Aron ngote paule pat ko rinkyo achni tomi tipa kona Chishi achni kümlla zale polo shima sakela pikyu ningne tulane hili hi panong na plokyu lo kilono panong na irinshkyu lo kilono ilonshkelo tipa lo kilono mopna Alhou na kukelono tilne lolkyu tipa lo kilono ilolepkyu tulane tishima ye warning hili tula Alhou na pyakyu no paya Akheu khavenani pano kukelana mo mon pana pikyu golana mo papa Akheu khaveni hai tili achini to ri akimte atia Alhou na nga kyu Alhou na tlingwa kyu pana tipa papa mo pare Akheu khavenkyu tipa pa huna tipa ri ona kumsa kim shbushe itare hipa lo sacrifice rakishi tipa ushije kyu Alhou na tili Moses vlo Aron na kiu rakshi tili shima sakila sacrifice kiu shima sakila tili pikyu tunane ike tili ningne tula kiu no amshitsi laki perima sakyu ambetsi kini eno anyetsi kini tipo perima saki tulane itari tili lo kelo ye pa ye achni to kyu papi pana puche kyu kutake kutamingno ibna tili pana puche kyu api ono kutomo tishi pa kutashi puche ikema atsala tipa ula ye tishi mo ibna mitsoi kyu ti achni kutamina puche kyu tipa busilorin kyu tipa tulje pa ye palki pa shikim teve kyu alu ikik mono kala churi azbesna palki pa shikim tene lo masa kyu tipa itulane ikyu amshitsi hipa pe logi aturishi Aron na ilo Alhou plan pizno palki pachne shikim tenki onno amshitsi pa pesna Akümllagho lakishi Alhou tskyu pa itulna akini ushiri ne tulunki no ambetsi kini rem iketi tipa pesne tari pa ana pa kiboreng no akipini kukyu panal kipana shikim tekyu tipa itulna ne tipa sheno anyetsi kini Israelim go dolono Israelim go tian dolono tipa ukini lono tipa pesna Alhou gizlo akiptik mlagho lakishi kyu tipa itulna kini perikyu dolo kisheno lakina Alhou sala en lakina Azazel pani ikyu Bible la Azazel kyu kela ishi bipama ekem ningna sim Bible hili footnote la jukelo Azazel ye ti akhini atrami ntemo kyu pani kemu Bible lo ye momo kana tipa ko pikela itulpam Azazel kyu ye scapegoat anye zhoshvekyu anye tipa ba kyu tipa itulani ki lakina Alhou sala lakina Azazel sala pani Azazel sala ye Alhou sala anye tipa kishekyu no tipa ajikichijena tili akimte alono Israelim go khine tipa khiveskyu Israelim go khine reguna akipin kukyu tipa shiche atru anya atru no akinu ningne tula kino anye show ishele pisive kitoi anye show au beno Israelim go khine ampi
ti Israel mkhan pe kubju khine alogis la pin vekyu ti pa ko tsipieno tisheno anye pu vekyu scapegoat ti pa pu vekyu ishi la sholo pu vekyu ti pa ne tla asa yegla pu vekyu ning ne tulane hilihi alhuno ishi kyugolna pamla masakila kyugolna kishi pa masakila akümllagho jele ana alhuno kishi mla masakila ti pa ko pikiu Israelim koye pano Egypt landa khapeno panong sasik kitsik mekyu pakta kyu kitsik mekyu timshil vekyu kyu ayezahi pa khotsena panong pelonri akimte khkhano akimte shikyu vechuno pasas kitsik me talak pes la pasas kitsik me khipeneno ayezahi pa kho achini khoye pa kho panong sai panong pelo hi pa kho pa pelon pa vechuno akimte timshena pa kho la kishil peniya Itari ningno achini ka kushukelo ambetsilkik moikim anyetsilkik moikim ambetsi sacrifice chinechin kumla ikyu beri ovekul bible akola beri ikyu beri pesna sacrifice hipoko sheno chinechin kumla sheno tisheno alhumla chikyu ningno achinim ka ku chiribdi Chikin chirtla itunani. Tipa ko pesna nilki nikhne shikim tel pekyu na kiskin ko shikim tel pekyu tipa ko ningna hili achini tipa ko kai ko tipa ningna itulane. Alhou no. Hipa ko Israel ko pelo hipa ko shena paul akimte shaye shena paul laki shibenena aize pa kotse. Ikim Israel ko tipa pa pem lave. Hipa uye chinechin kumla tipa ko ilki shvetuno panong ilki panong shikimte kyu dili tipa shaki dolna akimte shkyu tipa gol tipa zalalna akimte khkyu tono panong na tilno uvekelo ampe ku bijulo alhou sumona khkyu panong golna khkyu alhou kum smana khkyu tipa ko shuve ningno panong no exile langwa kilo panong no akuru shve no ngwa kilo dili hi akit apikit pa kana kyu alhou kum smaveno alhou kha kashi pano golona khvekyu tipa ko itlani tirino Isaiah ngo Jeremiah tungu profeti pa kono panong vilo apik tipa kana mu alhou kile man no gola ni kyu alhou kum smaki vilo kyu ku ring panong na pik khai kilo alhou kha kashi tipa tishipi kum suje kyu itari Hosea ngo mika tungu Hosea tsogo eno mika Zogolena tachela jukelo dili tungubu panokone Israel mkola pakino achine tipo kumla sacrifice tipo ko ilkina non khalun chemwe alhogola kupnil chemwe ikimo non na akhbes alozana achibi khilki vechono alhole ne tipo hipo meka ngwe hazia kono tipo lani tulani panong hingno ye Israel mko alhoye panong pela akimte khil peniye hipo ko shibeke kimo panong wona hipa khoya akimlal kishve ena pana khiya achipish kumlave itari ningno old testament la ki akhni khiksi pa kono kushok tshi tlani ampela gotlaki tingna lo ye chinechin kumlak to ache kimo akhni khiks alogiz la akhni khiksi pa sheki atalala kipna hi ningna achni mi chigis golay tlaki tpazalal kina tipo itulane ikimo akhni khiksi pa zalari Anye tsvecho tipa puvecha khne akibin khit pa shekim alokto nakmo adutila gunno ipna adutila gunno kina kyu tipa akhne khituye tipa ye alokto gunno tipa shilchmo achneto ye timna shiche kyu timye timkhne khivekyu shimla aron ant pa shila pa tkwer kyu achneto mko timye timkhne khivem la kyu ono kushok tshi tipo she hiba khoye akimlaiki hiba khoshivena pana khla akikil kha vekyu tipo shiche kyu igono akimteshi alhou gizlo alhou sasuku pune khilkyu tipo shimlavena alhou hebdekyu tipo oktomo shikyu ningno bible na itlane Alhou, putanku ye
achine to lobna akipin khikze paulal ki tono timlakino Alhou psakyu tipo yeshimla nache dirone ona kushok tshi Alhou psankyu kutsikmekyu Alhou ngo timdola kutsikmekyu tipo ishi ningna shakyu to tipo kanache hipako vechono hipako ishki vechono Alhou na yeze zam tipo shipumla vekyu akimte shikhmla vekyu ikihu tipo vechono Alhou ngo timidolo Israelim kodolo relationship kutsigmekyu kavekyu ningne tulani ambe akhibidi gonna dark ages sempicheni tipo kutsigmekyu tipo ka akimte shimlaki vecho en Alhou gizlo achip shimlaki vecho no Alhou ngo Israelim kodolo kutdashvekyu relationship tipo gonna kutdashvekyu tipo ningne tulani ikihu tipo hibo zkholo Alhou no ampe Jesus Christo ayrile kipeu pa vechono Alhou ngo tim kodolo glakshi sarepenyana glakshi kavekyu kutsikmekyu tipo gono putosvekyu Jesus Christ ampe Jesus Christo puikyu ningne tulane achne mi chiritsro hilie pa kiko chine chingimlako maye rakishi ba ko shikyu yeningna New Testament la jikelo Jesus Christo no tipo kumtsi shikpono kumsago tipo olaki ono kushokts ikemu Jesus Christo no kumsago pesna ningu Alhou timkholo tsikyu netlane hilihi chiritsrola lokichile tsala dilhi kyu shima sakila maye sacrifice aji tuche aji petana tipa vechono aji ko vechono tipa pana akhine shikim tekyu tipa ko ningna jukelo Jesus Christo vechono tipa kumtsi shikpukyu tipa ningna tulane akoto shi ibrimi tokula Hebrews tokula tipa jukelo tipa Hebrew yes tipa yekyu no hilihi atsala hipo eno Jesus Christo no ninguna tiveskyu lochle veskyu tipa kimre pekyu eno lokhu jelipesna rakshishku ye Jesus Christo na pak khpesna rakshishvetsa ni khneruna tiveskyu ni khneruna prosta tiveskyu tina agjo gepi tipa kimre pekyu ningne tulana itulnane itari isheli ningne pivekyu tay Old Testament la anye lamp beri hipa pesna sacrifice beri hipa pesna ajichijeno hipa rakishila kisheno alogis la riche akhne kuche ikemu Bible learning na jukela jisna Lamb of God beri hipa shvekyu ningne tunani John Laki mkutoku ena John Laki shirisrola tili ningna jukela John na jisivilo Alhou beri Lamb of God epkyu tunani ike Lamb of God hipa uye kitaok moy kona msaichikyu beri tipa itulcheki moy ikemu hipa uye sacrifice lakile pe tajukyu jisna pa khpesu cross la svekyu tipa na lamb sacrificial lamb tipa rakishila pe tajukyu chini chingmla pe tajukyu Jesus Christo na timsroshi tipa pe tajukyu John na Jesus shol kila tipa pikyu ni netlane Hebrew tipa le pivekyu te Hebrew tokula tipa kimire pekyu o vekyu la kishi eno Jesus Christo na pa khpesu tsvekyu vechone kishi o vekyu Old Testament na akivyu kela tipa pa kimire pekyu tlane Jesus itani ne chola kelo anye tsikini atuno anye tsipa pesna aji kichijena sacrifice tipa pesna alogis la kipin kuchekyu tipa ne tlane ikyu jisna cross la tivekyu tipa uno anye tipa shekyu tipa kimri pe akyuke kariye anye keno tipa vechona akhne kümllagho sheno alogis lo aji kichijeno tisha alumlache ikemu Jesus Christ na cross la tivekyu vecho pa jipe lekyu vecho tipa
디보 예시지 모베큐 에너 지스나 디보 시키베초 니kh니 khi베스키 툴라네 아기뉴시 zuho시 아니츠 스케프고트 이스라엘임 고 kh니 아니 그틀라 아니 그츠 아기뉴라 비브코나 금스 필리브코나 이스라엘임 고 kh니 비코나 디보 부베치큐 지스 크리스토노 크로스라티베큐 베초노 니kh니 금스 파노 디보 이킬베스나 베수베큐 디보 닝나 시킴리베큐 이툴라네 이따게 툴라큐노 This no tilihi apiki alu no ark of the covenant tilne ilom la chekyu this go akho kelo look mkuktu lobdi bdilo lobdi sinlo apine ki tipo sikhvekyu tipo kiye o vekyu ye achinito ilkina ilon tilihi alom la che alob salche ikim tipo sikhvekyu ki kiye ninkumse putatana putatau putatan o alhub salinkyu nikhne gun alhub salkyu kiki tipo hilna 닝네 순나 priesthood of all believers 닝금자 아치님께 아투고 피터 기니토쿨로 pastor kumla moy dikon kumla poko bible timothy ka kunle tulani ikem 닝금자 오베큘레 아치니토 일키나 실제 이kem 지스 크리스토노 티베큐베초노 니군나 아kh니 니kh니 군노 크로스라 티베큐베초노 디보 닝금자부터 다실라 부터다나 알로 살른큐 에노 부터다 kh니페스 알로기즈라 일론큐 디보 네 tulane 지스나 오베큘레 아론 팀나 아치니토 시제 이게 뭐 이시에 지스나 아치니토 샤니 뉴 아치니토 시바 이브리미카 그 이브리미 예스 비디 쳬르디나 쳬르솔레 틀나니 지스 크리스토노 뉴 아치니토 에나 디파 베초노 지스 크리스토 베초노 닝금츠 니kh녜페스나 알로기즈로 올지큐 알로기즈로 울린큐 디파 오베큘라 토이 오노 쿠쇼크츠 아짤라 디보 로키실레 짤라 케노 디딜리노 아치네토노 닝즈호시 딤즈호시 티시 알로프사 치큐 디바고나 금스나 금스 부터다 khne페사 알로프사 치큐 디에 아코 킬랄킥모 아킴테 아티팔랄킥모 이케모 닝나 킬라 제브나모 오피스라 샤합나모 마 부터다 킬롱압나 킬람나모 닝나 알로프사 런큐 디바 닝금스나 카케베스키 히바코 네틀라네 히바오예 금사고 로미츠곰 국틀라 바게데 암비오 지스 크리스토베초나 알루나 금사고 스큐 아히네 주메 악티케 이케모 디바오 크스바고라 크스메 relationship 바올라 크스메 클벤키에 금사고 암비오 지스 크리스토 알루나 암비오 지스 크리스토 베초나 스큐케 히금츠 오베큘레 치네친 로흐에 헤노 티시나 아히네 군나 아키핀쿠 알로기즈레 리시 케모 이테예 이시에 닝네시 툴라큐예 닝네 툴라큐에 지스 크리스토 베초나 닝금츠 디바고 시모나 금사스나 알로기즈 레긴큐 에노 알롭살큐 부트다노 알롭살큐 디바오 시바이 에나 디바 파페치네 티룽노 이시에 아지키치제나 아키린시큐 마이 디바고 예시체 모바이 알로기즈로 운큐라 아지키치제나 디바고 시큐 아히네 군나 디바고 시키시 모베김 지스 크리스토 젤로노 아키린시켈로리 지스 크리스토 젤로노 디바고 아키린시큐 마예 아히네 군나 아키린시큐 지스 크리스토 젤로노 디바오 시큐니 네틀라네 그다위에 금츠 이시 길베기 둘라네 오베킬로 로크베스네 빠시 이김 이시에 지스 크리스토 베초노 디바시 이김 아코드시 니나 길모 힐리 길모나 규에 아킴테 실마사큐 알홀로냐 바요 오베킬라 시김테나 로코케 헤노 시김테나 로기즈로체 이시기 알로기즈로네 아킴테셔노 지스 크리스토 베초노 니시김테나 알로기즈로 마사큐 나 아토르 비토르 아케돌라키 지르붕 지르즈올로나 디바오 닝네틀란 이툴나네 이스나 아셰칼라시 이스나 닝우 빌레 인준샤큐 마이 니kh네 에노 니모코 금스 궁가우 zuhoshiki 아니츠 바베초노 아니츠 바베초노 히바 팔로 베초노 니 이키술바 자마 have your sins and burdens been transferred to heaven's scapegoat 닝우 힐렌 시즌 Good Friday is the Sunday ikilne shaku. Jisu Kristo ayeri hile reno. Ni khine gonna tivesono. Ni akhnelo ni khapel ki ni khine gonna tivesono. Akhpes ni sku tipo ikilne shaku pinedo. Tipo lo ni kumtsu amla ka kumtsu kuto goishena.
adu hipo dulati sheno atal hipo ke khil ki vechuno kuma kyu shilpeni ke pi alu sepa bes ni kumslo kusajalane ampe alu no chuklim kumse kuma tsipene Akighini na niyo pastor Pika aloza kubukuno shire ko hela ga ke mqalo ke sajebe ke lo ampe lo pinare okumla lo she kuma tsibini zna Akighini na ishile vege o da Akighini na niku ko holo akem ko she ke mite isna sa do hibola ajele kete talana adobe tabeni ya akbala je sitskilo alo pina non kumtse shok ma tsibini ena kijena akem ko no ye shilnani no ye pkuglo no ye bilnani shilnani pusnare akbala sitskilo to kunama milivetsum pusnaga alo kivishire akboy kilvets kimi kumtslo nono akmla shaga ya okmla ma tsibini akpya kelo akimi ambelo bene okpyo gela ma gyushitsbini Keshaka kighini Ino Ahoto Aye adobe sinsani Amnala kishne na kirin shveni Alhou she Akheu nazart nam jisa Shakhan shikim tikyo akshagi giho sakam sakam tsepes ogiz la khitsani Nono nitani niyoz lo kupukam lami ne to mochmokem lakike ikege nono ikkhaba bu pishpoy tulzbuza Nono alho qemqom lolo ijege grapes muzu sitsana isna hilehi o kokela puthona Akighini shilpengyu do kivipe kam gatskyosh kimte Alho niyoz lo kupukam lam giho Kimyane yuto mochmokim qemlekyu jelkam tshikim thetsana Ampeone Akighini chulsa ena kamgats penge okhundrani isna akim thetsala hipolo alhou timiki jehina ochnikle lugbuza pata takimje khapusegana oshe ohutu omlal wagala alhou nakam tskhala kamgats penge okhundrani isna le luga kimikam tsa akimje kata ta khapus ilogani ena nakam tskimje pishpoitlani tisha yekyana Agiboshwena atiam likahana amlok samlag me shaghi gemi hiloj negle logan alhou ikum gatsle bin khupe paga ya alhou ne kyu te ikum gatsikala banon khala ikum gatsana iringum batsala hipolo ambekum supula mijage te dim khawla khapelona alhou oshkim the be khulbe gebushi nono kum gats bengi okhunjani kyana hilya shiksa ong ksa khapusi logana Alhou ishi pivitsinge mo kya pe ola la rin khupe paga ya nono bove kyu talala ishi pivige toy alhou nak chkhba kam zaplona panang lo shik pivik gapes putsulo ena banong bele ne tipa huna loko thulo alhou ne ishi pivitske pe oshkim thichepelo pe khunjani ashik khala ge khimlana apa give ka chumlana mlok samlog me shiglo chnikle lo be paga ya nono ikhala ge khitske toy kampeo kadi O Suphuqhi bene rigim kam tsk khala ka khitsana banon bele ne dipa vechana lo kutlo alhou oshkim the be go sa sik me ba khala be ke bushe nono kamgat penge impeo okhunjani impeo Jesus Christa kivyo o kadisna ochnikle lo gel vekimi pata takim je khapusi lo veklo na kamgat ene tare isna ko to shige Akeu pastor Pika vechona ge Alhou tsakape siningla active vekula panal hodem laki shagab namnia alhou kenke be osas ka thakula nona paju kimchi be pagets buzi shia ambekadi alhou kemla khala iqagana hito oshepe shilpeke oshkim thani lothe mapi ene iti mapi khaga yaduku shoka suhul napike alhou no ngka kumto lok tsakapes okeu kumgaslo eno ko belen ge hitoe Keve manaive molhave mono ambekati agong kalano oshepe shila peki boshno kesho kumgats penge okhunjani ambejisa isna ga boy kilvetskemi kam tsho kumgatslo
ning ge bo kyu ko mi ji be se la kam za a she ho ve bu za ning ye hele ne khasi pe ve ne ko wa ki ho ning ne da ga ki ni ge bu zi to su ko po shu mo ge do do la am be ne ning lut la ki sha hong ke do ruk to za ane ning lut la ke khas pen ge asa kim ji ba ko be to ga kum za tol ve ne tslek ve ge nazar nam ji se jala na pa lo vilin khwang ge wa shil ve tslo amen alo she